Kublai pi barang iplan subhai pi shutup kubor mentara janmit, shawan paji kubor kibabnya ini pecuai kimat bakong san. Pelaj Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi yang projek penroy ke Basyongdor ke Basau Hajar Saus Pak Klor Tengkah Gandhi Nagar. Dan sedang kejengyalang Indian Ocean Conference ke Bahan Rio Hadhaka dan jingkran sedang Menteri Ketenat Kambari Keri Dr. S. J. Shankar. Dan penmi ke KHADC ke Executive Order ban pensangnya ia ke jingtau duna kilo ia ke marap ong orang kesai karbuki. But IPOR ke Voice of the People Party sahu prakantai ke Sarkar Jela ban pensangnya ia ke interview Thongkam. Ki kubor ki babnya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula pli perda bat bu maunong rim ya ki projek penroy beper ki Basyongdor Sau Hajar Saus Pak Klor Tengkah Gandhi Nagar Gujarat. Kini kentup ki projek ki Basyongdor Sau Hajar Knais Pak Sampuk Klor Tengkah pak ke Pradhan Menteri Awas Yojana Hamatama Mandir Gandhi Nagar. Haba ajing keran hakan ke sengi Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula ang bagi yang syong na bentai ki baduk kamdai tangga Jakari Henry Kalong Ruk ke atiar banyadai ke burom bat ke jimpen ke bor yaki. Menteri Rang Badu Keri ulaong baka Sarkar keladap Banwanra ya ke Pradhan Menteri Awas Yojana kum ke sinjam banyalek persya ya ke jingduk jingkerdo. Hakan ke singi Modi ula tiru ik shabi jong ki ying syong ki bedang syudap shna sya kinong yo jong untoy jong ke PMAY scheme. इसमें गरीबों के लिए घर है, पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, शहरी विकास के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मैं सभी लाभार्थियों को, विशेष रूप से उन बहनों को जिन्हें आज अपना पक्का घर मिला है, मैं सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। Ya, kejengyalang jong ke Indian Ocean Conference ke Bahan Rio dan seplih perda mentara janmit dan ke Menteri Rang Badu Keri Bangladesh ke Sheikh Hasina Hadhaka. Menteri Ketenat ki Kambari jong keri India Dr. S. J. Shankar unsa ajing keren sedang haka sengi play jong ke ne kejengyalang. Palat kembasis Pak San Pongut kinong isim bentah na ki anpersan teli kiri kin saya isim bentah haka ne kejengyalang ke belapan long ha ri Bangladesh. Nalor jong Menteri Ketenat Kambari Dr. S. J. Shankar bo na kinong yalam babat ya kikam ki bahe kinong tray bat ki riu pau khmat ki bekentup ya Presiden jong ke Mauritius bat Vice President jong ke Maldives kin se sim bentah ha kan ki lang ka ba arsngi kan thi kani ki lang ka don jingtmu banwanra lang ya kiri ki bakongsan bat ki wepat kiri badan bentah ha juk kerensan ban ya keren halor ki mat ki bantai ya ke jing tray lang bat ru na ka bentah ke jing shong shangan bat ki jing kiu ha ka roi ka par ya kiri baro jong ka than ka KHADC kan sepenmi ke executive order ka ban khang ya ke jing thau duna kilo ya ki marrep ha baro ki yo ki blakmi da ka council kenthop ya ka yodo ha pentip ya kani hadian ke jing la jurip ya ke yodo nin ka sengi executive member ubakmi ke tenat kai pateng orang kan sai karbuki ula ang bakane ka executive order kan setrikam hadu anda ulat jong gejala unsa ai ya ke jing menjur ya ke Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Bill. Hakawai pat kaliang ke executive member kabadai kmi ikiyo ki hat i Congress Mary Karpuri ila ang bakaladan ke jingete apeng kinong rebat kinong khijor bandon ke jinget relang nang banlat na kanu ke jinget kaja. Ong bahne ka singi layo ban wat jurip lagi jong ikman ban yu iya kata bat ni layo du iya ka ban ya interact bat i nongrep haring kat bagi nong di ban nang ne sakmat kam desu bandon gaji wat kilo bat iya kane ngin pentrikam habaro away ka jurisdiction jongka district council bat kat ba ompatio ya ka asen no gobernur nagaliang ke executive committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council yang sepenuh yang executive order bahkan ni kijing 4 kilo kambay kang hapo uku usam jongka himamli
rai kan dei bet aboro oika. Sini lo dei. Kumbalai pungut ki brio jong ke senong nong ladau ke badan Riboy District kila kempang nak dau jong ke jing subayo bi nak bam hadin bakila deb bam ya ke jing bam hayeng ya brio sha asam ha kendai terik mentah ubnai kat kum ke kubor la ya tho bakini ki brio kila bam ya ke jing ta do kha henrei tang ha ke sngi ke babot kila sedang ban pre bat penhiar bat lahap ban penkit no ya ki sha CHC ke badan ha patar khma I Dr. El Gashnya, ibadai medical officer ke CHC Patar Khma, ila itu bagi ni kilai pungut ki breu kila yo jing sumar ha kate ke jaka. Ha ka bedai bat kini ke jing jaka kenhon naka office jong ketenat District Medical and Health Officer Riboy District kila poe kate ke jaka sumar naga bentaban le tes. Dr. Gashnya ila ong ru bagi ni kinong pang ki bela yo jing sumar kila kambiang bat don na pring jong ki bela yo ban let pa ye. Dan yang jangiro gilawan lam dikoi hamni kumba khatwi steng khatar guna kumta dan dangila lak bagi di kibriu long kiadan kata kacing pri bapenhiar bakajing sukpo dangila keli nak e gadau ba kilong kumta taki ai ni ki history bagi ong ba haga khandai tarik e kumta bakile chapo asam kadan kacing yak briu stai asam kili yin yak briu pada kia bam cimbam hangta nda kilawan pai siyen kisah yo ta ka pri penhiar ban nang ni na po hostel jangi ngila persang ban ai ki ka jing sumar ban ka ba ni ai mu yo ublei ba hadu mentam padan mano ka jing jia ka ba sosi bat barok kinopang kila klan Kajing long jingman hakitan kaput hapreng gejala mikhalaya bat asam kalaya biteng banlong ki jaka ki bomsngan kamtam hakisnong khanduli ha ka bahnin ke janmit ha ka kali shimet jong SP ke West Giant Hills wa si serti kala sha thombor ha ki paj bhor nong karbi kat kum ke khubor blayo lum kani ke jingja kelas dang ha ka ba artli ki yeng ke badan hajan ke jaka rep ke ba ka ba ha khanduli kala sha uyang ding da prangut ki nong karbi ha ba kali halor kani uba serti lo pentep ba mau rengkat bet ki pulit nasiat sama kala poi ha ke jaka ban khmi ke jinglong jingman Marsen poi lala ban penjai-jai henre data hadu ke janmit ba kinong karbi kalsium kabu ha ka ba kali ke bosyong USP kala sha lun mau de ki bre ki bam itho bat kila sedang ban thombor ru de ki tiar bakira henre ke kali kala shu julor malum malah Presiden Kaseng Voice of the People Party uba Aden Mila Besayamot ulaang bakaseng VPP ka aipor tang sau pragantai ka sarkar ban pesange shwa shipor ki interview thungkam ban berngem ban penlong ke jingki lada ka sarkar ka le kuman haba ai jingkran ha ka jinglang ka balong ha additional secretariat mentaga sngi ula khot lawer ki pat ba jong ka jala ban ai jingkar shan lem yaki ha ka juk ka por ula kenturu ka sarkar ban ai jingtep ha po sau prakanta ula benrap ru ba ka seng kala Juyai keren naga por ha ka bede berke job reservation policy bat kamdan gajing percaya halor roster system hendai gajing sokya gade halor reservation policy kumta ka seng ka kwa ban ai ya memorandum sha menteri rang ba ha ka bede berke reservation policy bat roster system That may be the stand of the government, but our stand is very clear. The problem is not with the roster. The problem is not with the roster. The problem is with the entire policy itself. The policy is not proportionate. So how can you, you divide the policy by two only? You need to understand the population structure of the state. Mentapat ngipe ke jinglong jiman ke sundeng haslong ke jing set kalong 4.8 degree Celsius bat ke jing kriat kalong khatsan 0.1 degree Celsius ke jing sngem ka hau kalong ndu po ar na ki spa man step bat san pnyo na ki spa janmin ke jing hap slap kalong 0.2 mm kala ban ke jing hap slap malu malah katu ka ni ki jaka Saisin pan ngipen kemau ya pi begini kubor jengi pila rum page live hakaju hi kapor hak YouTube channel bat ru pila ban page kubor bermana kasih ke Facebook Twitter bat Instagram jong ke news long Shwa ban poi sekepukut jong top kubor ngi page bang sisian ni kimat bakong san Pelaj Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ke projek penroy ke Basyong Dor kumbasau hajar saus 40 tengkah ha Gandhi Nagar
Dan sedang kejingilang Indian Ocean Conference ke Bahan Riau Dhaka dan ajing keren sedang Menteri Ketenat Ikan Bari Keri Dr. S. Jaishankar. Dan penmi ke KHDC ke Executive Order ban pensangnya yang jing tahu 2 kilo yang marap ong orang kensai karbuki. But I for ke Voice of the People Party sa prakantai ke Sarkar Jala ban pensangnya yakit interview thungkam. Te perlok daki tu kubor ngelapas kubor cukup kubor jingim ta ka janmit hado ban sembiang pilih sagas ni keblai pi para. क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और कंपनी दोनों से बात कर ली, कोई सुन नहीं रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? विजय, कहीं आना जाना नहीं, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। चल अपना